Leita bisa ku eta prohibi para importar onderwaterjachtmiddelen naar Hollandes. Is hij eigenlijk nota correcto pasobra onderwaterjachtmiddelen ta palabra ta eigenlijk op grande. Esaki ta pa lionfish, pessoal, baki ta op chiquito, bota llega un lionfish op cerca, ta palo di 50 centimeter, 60 centimeter, e bueno por tira Otro pisca Esaki, bueno tira un grupo of un snapper of un picuda Esaki, Esaki ta pa lionfish so. Pero lei que parlamento de acordo na ano 2009 tá bisa tá proibir para importar onderwaterjachtmiddelen. Dus Esaki tá cai abau een onderwaterjachtmiddel. Pero nós tá tira pisca invasivo. Com nós tá tira pisca invasivo, sim nós tá haya e tools para hacer sai. Dus a mim que pedi governo of para começar papia com nós como lionfish hunters e por bahia uma redução. E prometo em 2023 e não estava echt um problema, mas sobre nós estava em gentleman's agreement. Wat daarbij kubo invoice die Polspeer wat daarbij na police Santa Cruz, police Tawak, ta Polspeer lionfish, wat hij stempel, wat daarbij douane back. E wat hij op Polspeer. Pero después em 2023 tu costa bira mais stricto. E tu douane também wak e lei com eta skibi den lei. E lei tabisa eta prohibir para importar onderwaterjachtmiddelen. Pero aqui nós temos problema com nós também tira lionfish sin e polspeer. Mama nam carta na ik probeer na passar na onze arends e dan te skibi ministerieel besluit, pero den ministerieel besluit finalmente bisa eta prohibir para importar polspeer of onderwaterjachtmiddelen. Dus orma llega com carta die onze arends, douane bisa, preta mesmo coscuta leita bisa, não mag. Dus maar queda assim mis polspeer nang. E eu ook mandam carta na ministro de Natuur Mike Eamon e não haya contesta ainda, pero me espera echt que nós possamos gewoon papia e porta me pode dar explicação de lionfish voor o parlamento of para ministro Mes e explica quão importante é polspeer para nós quitar e salvar nos natureza nativo. Zijn nós daar como lionfish hunters.